موجزو ہو مدینے جے میر جو چونا سبحان اللہ موجزو ہو مدینے جے میر جو سائیں جن پانچ بابرکت ہتن ساں پانچ پاکیزہ ہتن ساں بکری جو کھیر ڈدھو سائیں جن واپس آیا سائیں جن حجرے میں اندر پہتا تا سونو حسین بھی اٹھی پیو جی باباگ میں ماں پیندم حضرت حسن جو باباگ میں ماں پیندم حضرت حسین جو باباگ میں ماں پیندم سائن فرمایا ماں بنی گے پیارا پر آگ میں حسن گھرو آگ میں حسن جو حقا محمد انصاف کندو سائن پانچ ختم نبوت جہتن سا پانچے بنی بچڑن کی کھیر پیاریو سائن تھپکی رہی بنی بچڑن کے سمہاریو انہاں کہاں پو سائن فرمایا فاطمہ ہمارے تو خیال کر فاطمہ تو ماں ستل ہمراہ یعنی جناب علی سائن فرمایا فاطمہ تو ماں اے ستل ہمراہ اے مجھا پئی بچڑا فاطمہ جنت میں اساں ہڑائی گڈ ہوندا سی سب چاہو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنجا یہ بئی بچڑا ام الفضل ابن عباس فرمائے تھی ماں کھنڈی گواہاں لیکن سائیں جن حضرت حسین سائیں ساں کھیڑی رہا ہا کدیں کدیں ابو پا جو معصوم بچے ساں کھیڑن ہوا اللہ اکبر کدیں حضرت حسین سائیں سائیں جن جو کلہن مبارکن تے چڑھی پہ ونے کدیں سائیں جن ان کے پانچے بھاکر میں وٹھن پیا کدیں سائیں جن ان کے بوسا دین پیا اللہ اکبر ماں روایت میں پڑھو تھم تی بئی شہزادہ سائیں جن سائنن جی ایڈی محبت ہی سائیں جن جی بھی ہن سائیں ایڈی محبت ہوئی جو کدیں نماز پڑھ دے یہ بئی نرڑا سائیں جن جے کلہن مبارکن جے متھاں چڑھی بھی نہا سائیں جن انہن بچڑن کے ہٹائیں دا نہا سائیں جن پہنجا سجدہ ڈرگھا کرے چھڑیں دا اللہ اکبر ام الفضل ابن عباس کی فرمائے عجب رنگ ہو محبت جو عالم ہو سائیں جن پہنجے بچے حسین کے چمے رہا گا اچانک مدینے جے میر جے اکھن ماں لڑکا پانی جان نکری آیا ماں جنے یو منظر جٹھم سائیں جن کے عرض کم قبلہ اللہ سائیں تمہاں کے ہمیشہ مرک دو رکھے اللہ سائیں تمہاں کے ہمیشہ مشکن دو رکھے قبلہ رب کریم تمہاں کے دکھو دی نہ دیکھارے خوشی جو عالم ہو اچانک تمہاں جے اکھڑن مبارکن ماں لڑکا نکری آیا ماں کے گال سمجھ میں نہ آئی مدینے جے میر فرمایو ہانے جبریل آیو ان ماں کے بدھائیو ان امتی ستقتل ابنی حاضا واتانی بتربت من تربت الحمراء ام الفضل ہانے جناب جبریل ماں وٹایو اے جناب جبریل ماں کھیچو قبلہ محبت کرے وٹ پیار کرے وٹ پانجے بچڑے کھچ میں وٹ کلن تے کھنی وٹ بوسا دئی وٹھان قریب وہ وقت بھی اچن وارو تھی محبوب جو ظالم تجھے ان بچڑے کے شہید کندا ان منظر کے ڈسی کرے ان منظر کے یاد کرے ماں محمد کریم جے اکھن ماں لڑک نکری پیا ہیں داہن کرن جی اجازت نہ ہے پٹ کے کٹ کے جی اجازت نہ ہے غم جے حالت میں کارن کپڑن جی اجازت نہ ہے نوہن اے مرسین پہن جی اجازت نہ ہے تازین اے تابوتن جی اجازت نہ ہے متھے میں دھوڑ وجھن جی اجازت نہ ہے سینہ کو بھی جی اجازت نہ ہے پر غم جے کرے اگر بے اختیار اکھن ماں پانی نکری اچے تو انہیں کا بھی پکڑنا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ دردناک داستان ہیں رگو نہیں محرم تے نہ پر سجے سال میں جدہیں بھی تمہاں درد جائی ہے داستان کھولی دو تہاں جو اکھوں چھجی پوندیوں
ظلم جی انتہا تھیلا ہے کا مذاق تا نہ ہے پر ماں سلام تھو کیا شہید کربلا کے چونا سبحان اللہ اللہ اکبر بچہ شہید کرائیں جان قربان کییں مدینوں چھجیں مکو چھجیں پر اسلام جے غیرت جے جھنڈے کے سر بلند رکھیں سب چو سبحان اللہ کھوڑ مانو چونٹا سی یہ طالبان جو دماغ خراب تھو امریکہ سان ٹھاہو کنہاں تا نمرن ہاں کھوڑ مانو چونٹا سی صدام جو دماغ خراب تھی جو امریکہ سان ٹھاہو کرے ہاں تا نمرے ہاں یہ بدبخت مانو جکڑے ان زمانے میں حجن ہاں تا گھنوں کرے سونے حسین سائیں کے بھی ہاں صلاح دین ہاں اللہ اکبر ایک رخصت جو رستوا جو عظیمت جو رستوا ارباب علم و دانش نگال کے سمجھن تھا ایک رخصت جو رستوا جو عظیمت جو رستوا جے کرے تو جو دشمن تو کھاودھی کا طاقت وارا تو کہ وہن جی طاقت کن ہے تجھے دل میں ایمان آہے پر تو کہ وہن جی طاقت نہ ہے وہ جے کرے تو خاموشی اختیار کئی تبھی تو کہ پکڑ نہ تھی دی پر ایمان جو اعلیٰ معیار ایہو دشمن کیلوئی طاقتور چھو نہ ہوجے تو کیلوئی کمزور چھو نہ ہوجے لیکن عشق رسول تاں پہنجی جان وارے چھڑ عشق خداوندی تاں پہنجو پان کے کہرائے چھڑ تو کہ اوہو درجو ملندو جو کو دنیا جے تصور میں بھی کونے ہم تاں کی کون چاہا تو تاں اللہ اکبر جی صدا بلند کے اوپر جے کرے باقی سونے حسین جے بابے علی جڑو کہیں جو بابو تدے کھارے ہو بارے ہڑی چپ کہیں بیٹھا ان ذرا محبت سنگر جی چمدہ ہلو سبحان اللہ ماں کے سونے حسین جے بابے جڑو کہیں جو بابو تدے کھارے ہو ماں کے سونے حسین جے امر جڑی کہیں جی امر تدے کھارے ہو ماں کے سونے حسین جے ادے جڑو کہیں جو ادو تدے کھارے ہو ماں کے سونے حسین جے نانے جڑو کہیں جو نانو تدے کھارے ہو اے ماں کے سونے حسین جے نانی جڑی کہیں جی نانی تدے کھارے ہو سونے حسین جی نانی اماں خدیجہ تارا چو سبحان اللہ رب جزات جو قسم جہ دے اللہ جا سلام ایندہ سبحان اللہ میں سستیا سونے حسین جی نانی اماں خدیجہ جہ دے اللہ جا سلام ایندہ سونے حسین جو نانو مدینے جو تاجدار جے پاک محمد کریم جڑو نہ جایو نہ جمڑو سونے حسین جو بابو جناب علی جے بارے میں مدینہ جمیر فرمایو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا ماں محمد کریم علم جو شہرہا علی ان جو دروازو سونے حسین جی امر اما فاطمہ سین جے بارے میں مدینہ جمیر فرمایو فاطمہ تو بضعۃ منی مدینہ جمیر فرمایو فاطمہ ماں محمد کریم جے جگر جو ٹکڑو اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو ماں صدقے ونیا شہید کربلا تھا رب جزات جو قسم ذرا توجہ کرنا امام عالی مقام جے عظمت تا ماں صدقے ونیا رب جزات جو قسم میدان کارزار میں جرے کوفی غدار بنجی بھی ہی رہا ماں صدقے ونیا امام عالی مقام تا فرمائے تو ظالمہ
میں کہ نماز پڑھن تے جو نماز جو وقت تھی ویو قیامت جے دہاڑے مجھو رب مکھے معیار نہ دے حسین مکے میں تو نماز قضا کون کئی ہے مدینے میں تو نماز قضا کون کئی ہے اج میدان جنگ میں نماز وسی رہی چھا جس کی ہمت پر علی مرتضی کو ناز تھا جس کی ہمت پر علی مرتضی کو ناز تھا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز تھا یوں تو سجدے کرنے والے ہیں بہت سارے بندے یوں تو سجدے کرنے والے ہیں بہت سارے بندے پر شہید کربلا کا اور ہی انداز تھا جس طرح سجدہ کیا تھا کربلا میں آپ نے جس طرح سجدہ کیا تھا کربلا میں آپ نے اس کے سجدے پر خدا لم یزل کو ناز تھا اللہ اکبر سونو حسین شہیدہ سبھی چو سونو حسین داڑیاں گا لائیو سونو حسین شہادت مہنو نہ ہے شہادت سعادتا اللہ اکبر شہادت کھاں وڈو بے کہڑو رتبو چین جماعتن جی اللہ قرآن میں تعریف کیا گھنن جماعتن جی داڑیاں گا لائیو اسا ہوں بھی چین جا نوکر ہوں یار چونا سبحان اللہ ودا کتاب بھی چار سبحان اللہ میں سستیا محبت سانگا لائندو حل ودا کتاب بھی چار ودا فرشتہ بھی چار ودا رسول بھی چار سب چو سبحان اللہ مدینے جے میر جو نیاریوں بھی چار سید کائنات جا راشد خلیفہ بھی چار اللہ اکبر کبیرہ ایہن قرآن میں محمد میر جو نالو بھی چار دفعہ آیا سب چاہو سبحان اللہ ان قرآن میں محمد میر جو نالو بھی چار دفعہ آیا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جے عزت عظمت ماں صدقے ونیا خبر نہ ہے تو مسلمانن کے علائے چھاتی ہوا چین جے نالے تے چڑن تھا اے وری ٹرے چوتھ بڑھن تھا حق بدن جو حوصلو کونے جے کرے انیا تفصیل میں ون چون تھا تہاں وہابی ہو اے حق جا نغمہ صحابن گایا ہا ہن وقت ہے مجاہد گائن تھا اس نغمہ سنانے والے کو کل لوگ صحابی کہتے تھے اس نغمہ سنانے والے کو کل لوگ صحابی کہتے تھے اور اس وقت وہابی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے سب چاہو سبحان اللہ ودا کتاب بھی ہن تو کھچا برائن تو چاہاں ودا کتاب بھی ودا فرشتہ بھی ودا پیغمبر بھی فقہی سلسلہ بھی پیری مریدی جا ودا طریقہ بھی چشتی قادری نقشبندی سہروردی پیری مریدی جا چار وڈا طریقہ فقہ جا طریقہ بھی چار حنفی مالکی شافعی حنبلی چونا سبحان اللہ مدینے جے میر جو نیاریوں بھی مدینے جے میر جا خلیفہ بھی ان ٹیہن سی پارن میں محمد کریم جو نالو بھی چین جماعتن جی رب قرآن میں تعریف کیا من النبیین والصدیقین والشہداء
والصالحین وحسن اولئک رفیقا. محمد جے نالے میں اکھر بھی 4. سب چاہو سبحان اللہ. اللہ جے نالے میں بھی اکھر 4. جے مسجد میں بیٹھا ہو ہن جے ہن مرکزی حال جا تھمبا بھی 4. جے ملک میں رہو تھا ان پاکستان جا صوبہ بھی 4. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. سبقہ ودی کا شان واریوں 4 جماعتوں قرآن پڑھو تھن. سبقہ ودی کا شان واریوں 4 جماعتوں جن جے متھوں 24 کلاک رب جے رحمتن جو میہ تو وسے. ایک نبیین جی جماعت، بی صدیقن جی جماعت، ٹی شہیدن جی جماعت، چوتھی ولیین جی جماعت. اگر تک قیامت میں اساں کے نبیین صدیقن شہیدن اے صالحن جے قدمن میں کا جگہ ملی ونے. اللہ اکبر کبیرہ. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. اج دعا کر اچھو تو سب گرجی دعا کیوں. اللہ سان کے عرض کیوں مولا سان کے زندگی دے تو مجاہدن واری. چونا رب سائیں اساں کے زندگی دے تو مجاہدن واری، دلیرن واری، غیرت مندن واری، بہادرن واری. یا اللہ اساں کے زندگی دے تو غازن واری. اے مولا اساں کے موت دے تو شہادت وارو. اللہ اکبر کبیرہ. شہادت جو موت مدینے جو میر رکھے بھی ایڈو ونندو ہو، جو مدینے جو میر پان فرمائندو ہو انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہو سبحان اللہ. نبیین جو سردار نبی، رسولن جو پگدار نبی، کائنات جو مہدار نبی، اللہ جو دلبر، نبیین جو افسر، شافع محشر، ساقی کوثر، بلند بالا قدر، رحمت جو سمندر، مدینے جو میر پان فرمائندو ہو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو سبحان اللہ. آمینہ جو لال فرمائندو ہو مونجا اللہ مجھے دل تھی چوے تو تنجے محبت جے رستے میں ماں محمد کریم جا ٹکرا ٹکرا تھی ونن. مولا وری جیرو تھا، وری شہید تھا، وری جیرو تھا، وری تجھے نالے تے قربان تھا. او مونجا اللہ ماں محمد کریم کے شہادت جے موت سا ایڈو پیارا. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے. شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے. شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے. بنا کردند خوش رسم بخا کو خون غلطی دن. خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تینت را. اج اللہ سا وعدو کر چوتا رب کند کپائیندہ سی پر ظالمن جے ساموں کو نہ جھکائیندہ سی. اج تو پانجا بئی ہتھ بلند کرے اللہ سا وعدو. اللہ اکبر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. کہ کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے.
اگر سچا حسینی ہو اج وعدو کयो اللہ جے گھر میں ऐं जुमातुल मुबारक जे हिन बाबरकत इज्तिमा में अज वाइदो कयो त तहां हुसैनियत जे सचन किरदारन के जिंदा कंदो। सुनो हुसैन निमाजी हो, सुनो हुसैन गाजी हो, सुनो हुसैन हरमैन जो हाजी हो, सुनो हुसैन जी मोहब्बत मस्जिद साही, सोनो हुसैन तहज्जुद गुजार हो, सोनो हुसैन शब जिंदादार हो, सोनो हुसैन साबिर हो, सोनो हुसैन शाकिर हो, सोनो हुसैन आबिद हो, सोनो हुसैन जाहिद हो। सोने हुसैन जे चेहरे ते नाने नबी जी सुन्नत हुई, कौन सुभान अल्लाह। सोने हुसैन जे मथे मुबारक ते इज्जत वारी दस्तार हुई, अल्लाह अकबर कबीरा। माण्हुनि खे अलाए छा थी वियो आहे, सोने हुसैन जो नालो खणनि था ऐं 24 कलाक सोने हुसैन जे हुक्मनि जो उबतड़ था हलनि। हुसैन अल्लाह जो पूजारी, अलाए छा चई वियो हा, हुसैन ॻाल्हाए नथो, ॾाढियां था ॻाल्हाए। को बुतनि जो पूजारी, को ठिकरनि जो पूजारी, को भितरनि जो पूजारी, को सिज जो पूजारी, को चंड जो पूजारी, को बाह जो पूजारी, को सितारनि जो पूजारी। हुसैन अल्लाह जो पूजारी। कौन हुसैन बुलंद आवाज़ सां हज़रत हुसैन जो नालो भी खणनि ऐं उन खां पोइ बि को घोड़नि जो पूजारी, को फट मरी वियो, को ताबूतनि जो पूजारी, को काठनि जो पूजारी, को लकड़ियुनि जो पूजारी, को झंडनि जो पूजारी। सोनो हुसैन ये लफ्ज़ ॿुधण थो चाहियां, सोनो हुसैन ॾाढियां ॻाल्हि। सोनो हुसैन करबला जे मैदान कारज़ार में भी सोने हुसैन तौहीद जे परचम खे सर बुलंद रखियो। रब तोखे सच्चो हुसैनी बनाए, रब तोखे सच्चो हैदरी बनाए, रब तोखे आले मोहम्मद जो सच्चो गुलाम बनाए, रब तोखे असहाबे मोहम्मद जो हुबदार बनाए, रब तोखे अहले बैत मोहम्मद जो पैरोकार बनाए। लेकिन सच्चो हुसैनी हुआ जेको रब जे चौकट खां सवा गैर जे चौकट ते न झुके। अज वाइदो कर त तूं पंहिंजी ज़िंदगीअ में गैर जे चौकट ते न झुकंदे। कोई हथ बुलंद करे चो अल्लाह अकबर जी सदा चंगी तरह बुलंद नथी थिए। अल्लाह अकबर जी सदा चंगी तरह बुलंद थियणु खपे। हाणे 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो अचे थो। अल्लाह जो कसम 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो पिटके ऐं कुटके जो ॾिहाड़ो न आहे। दिल जे फरही ते लिखो, पूरी जिम्मेदारी सां ॻाल्हायां थो। मस्जिद में अल्लाह जे घर में जुमातुल मुबारक जे हिन बाबरकत इज्तिमा में बावजूद हां जिम्मेदारी सां अर्ज़ करे रहियो हां, 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो पिटके ऐं कुटके जो ॾिहाड़ो न आहे। 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो रुठल रब खे परचाइण जो ॾिहाड़ो आहे। इन धरतीअ ते रहमत जे बरसात जो पहिरियों कतरो 10 मुहर्रम ते नाज़िल थियो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तौबा 10 मुहर्रम ते क़बूल थी। ॻाल्हाए त मां ॻाल्हायां। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बेड़ो 10 मुहर्रम ते जूदी जबल ते लंगर अंदाज थियो। यूनुस नबी के अल्लाह साईं मेहरबानी करे मच्छी जे पेट मां बाहर आंदो, वो 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो। जंहिं ॾिहाड़े याकूब नबी जे अखियुनि में रब नूर वापसि आंदो, वो 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो। जंहिं ॾींहं ते यूसुफ नबी खे जेल मां आज़ादी मिली, वो 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो। जंहिं ॾींहं ते अय्यूब अलैहिस्सलाम
सलात वसलाम के लंबी बीमारी खां रब शफा याब कयो वो ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो जंहिं ॾींहं ते खलीलुल्लाह जे मथां अल्लाह पाक खे बाग़ बनायो वो ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो जंहिं ॾिहाड़े ते मूसा कलीमुल्लाह जे लाइ रब समंदर में रस्ता ठाहिया मूसा कलीम पार करे वियो ऐं फिरौन गरक थियो वो ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो ओ कलमे वारो ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो पिटके कुटके जो ॾिहाड़ो नाहे गिरिया मातम जो ॾिहाड़ो नाहे ताज़ियन ताबूतन जो ॾिहाड़ो नाहे कारन कपड़न पाइण जो ॾिहाड़ो नाहे कुटण ऐं पिटण जो ॾिहाड़ो नाहे अल्लाह जे ज़ात जो कसम ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो ज़िक्र जो ॾिहाड़ो आहे तौबह जो ॾिहाड़ो आहे इस्तग़फ़ार जो ॾिहाड़ो आहे नफ़लन पढ़ण जो ॾिहाड़ो आहे मस्जिद खे आबाद करण जो ॾिहाड़ो आहे रब जे नाले जे ज़िक्र करण जो ॾिहाड़ो आहे मदीने जे मीर ते दुरूदन पढ़ण जो ॾिहाड़ो आहे ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे कावड़ खे रहमत में बदलाइण जो ॾिहाड़ो आहे अज सच्चो हुसैनी आ तो वायदो कर त तूं ॾहीं मुहर्रम ते ज़्यादा खां ज़्यादा क़ुरान जी तिलावत करे अज तूं सच्ची दिल सां इरादो कर अल्लाह तोखे तौफीक ॾींदो सच्चो हुसैनी आ त इरादो कर त तूं ॾहीं मुहर्रम ते ज़्यादा खां ज़्यादा मदीने जे मीर ते दुरूद पढ़ने तूं ॾहीं मुहर्रम ते ज़्यादा खां ज़्यादा अल्लाह जे पाक नाले जो ज़िक्र कंदे अज वायदो कर त तूं ॾहीं मुहर्रम जे ॾिहाड़े ते ज़्यादा खां ज़्यादा तौबह ऐं इस्तग़फ़ार कंदे कहिड़ा कहिड़ा वायदो था कनि अल्लाहु अकबर कबीरा मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी पाकीज़ा ज़िंदगी अगर मां तफ़सील में वञा इहा निशिस्त पूरी न थी सघंदी ऐं अहिड़ियूं खोड़ निशिस्तियूं खपनि जंहिंमें इमाम आली मक़ाम जे ज़िक्र ख़ैर जो कुझु तस्करो करे सघिजे लेकिन अल्लाह जे ज़ात जो कसम जेको सच्ची दिलि सां सच्ची नीयत सां ऐं सच्चे इरादे सां इमाम आली मक़ाम सां मुहब्बत जो रिश्तो निभाईंदो अल्लाह जे रहमत में यकीन आहे त अल्लाह तबारक व तआला उन जे मथां पंहिंजे रहमतुनि जी बरसात नाज़िल कंदो इन मुख़्तसर तक़रीब में मूंखे एतिरो ई अर्ज़ु करणो हो ऐं जेकॾहिं ज़िंदगी वफ़ा कई त ईंदड़ जुमे ते मां बाक़ी ॻाल्हियूं अर्ज़ु कंदुमि अॼु जे जुमे जे तक़रीर जो उनवान बि इहो हो शान शहीद करबला ऐं ज़िंदगी रही त ईंदड़ जुमे जे तक़रीर जो उनवान बि साॻियो हूंदो शान शहीद करबला मां जेको चयुमि अल्लाह से मंज़ूर मक़बूल फरमाए व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।